Loron dia kan loron solok, malu telespectadores sirahotu, Jemen iha Timor Lara nomos iha Monotomak. Normal fali ho hau Padre Bento Barros Pereira iha programa Oras ida. Iha itu ni Hamutuk badalai danai ita surmalu ho Padre Francisco Barreto, sacerdote Katolik ida, nebe Oras ne halahelan nia kenar nudar kapelang iha comarca nomos iha Hospital Nasional Guido Valadares. Tersedar lihat Hamutuk ho Padre Francisco Barreto ho dihateni tuan historia Moris di dia. Nune hau bem-vindo a Padre Francisco Barreto mai studio Zelenian. Ita começa de to história Moris. Claro que hau quer associar seu Padre Moris dunia ia suai hanesan ami hatene ka o Moris ia faten sel ba boti suai kalau Moris ia suai onsa. Hau Moris ia suai fohoren suku datol ya suku anide ya foho taroman ya foho sky ne ho ya tinan reunida atas selim nulurisi ida ya loro bulan Agustus reunida atas selim nulurisi ida. Amo pas amunia período de infância, adolescente, no terceiro, sempre suai? Ou depois? Hau sempre ia suai. Hau anesan ami amin iha família ne amin naing hitu. Hau wan ikus mane ikus ikun liu mate feton ya. Mane nebe hau ne tien ida makakia hau ba iha suku nebe ke hau bote mak iskola bote mak serani. Hau serani ho ida dhiro. Serani ho ya ida de sanori sini ida ne sene tino sanori bote. Sanori sida tela. Sanori sini ne saída ne sene vai escola depois hosi ia escola aprende doutrina mak serani. Depois ia neva mak. Ia serani administrador Monsignor Lopes mak serani hau. Oh, itu neva Ministro Apostolik Monsignor Lopes mak serani. Amunia vocação. Hau Moris ne depois de Saranica ou amunia vocação ne hau antes de ona ou a primeira vez aro hare Padre Ciro. Amu quando tocamos isso. Hau mai escola mak hau hetan Padre Ciro. Ami suku ne uluk motor Saranition motor Musulatam, Barreto Musulatam, ami suku ne pronto. Ne pronto mai posto nemak escola ini ba aprende doutrina serani ini ba. Ewa serani outro dia pronto a escola ia foren adessa ia primeiros tempos nela dun saída ami halimar det mak barak liu. Então ani aman haruka haba escola e colégio mali anati. Infante Sagres. O colégio Infante Sagres. Dia tempo Indonesia lá usan nara Infante Sagres. Ia neba mak ia neba itu tuir be formação. Desculpa, colégio maliano uluk naran Infante Sagres kan Nuno Alves. Lá Nuno Alves ne Soibada. Ah sim, ok. Ia ini neba colégio Infante Sagres. Infante Sagres do Enrique ni. Enrique Sagres, Las Enrique. Do Enrique ni. Ne doni ia ne bane pronto ami nessa formação ne padre siram orienta ia colégio ne professores sira outro mesa seminaristas depois formados catequistas professores catequistas daí
nebe a minha formação e nebe a nesse seminário, a nesse seminário e reza kalan loro missa buat saya sini e a nebe mak moço ao hari padre sirene Maurício nene dia halo buat dia forma dia depois sira matene reza ajuda forma ao hari matene pronto amo lá buat selu que é professor catequista sira tambah siramos professor catequista sira papel importante mo a formação e a formação né pronto professor sira nemos sira fo lição né reza orienta ita nesambe professor sira hau hetan professor ida nebe que ida pronto na mestre Celestino abcnian José Atsabe Oras ni matbia no pois mestre Chico primeira classe nian senhor Armindo Maia nem Maun senhor Aderito o senhor Luz ministra Dulce ne pai né a minha professor primeira classe nian depois segunda terceira classe nian ministra Esteban ambiente nebe que ambiente religioso ambiente formação mas formação lá os padres se ritmo fo professor catequista siramos fo rotina depois de você nabate amu batam seminário essa tina ia Timor que o bafalia Timor Ocidental anisane acaba de quarta classe quando de quarta classe acaba tam seminário mas hau ne mau si mau neden o nia mai uluk seminário dia nia bata macau ne ba padre mau sim maestro Simão Barreto nia dehan hau lazadi ono ola lika tenta ono nebe hau demo ne boca sang ne buat pribadi nebe hau moso para tia escola hau ni colega mak Padre Antônio, João Câmara, Tomás, Irene, pronto. Hau para te tina nida, hinkrau. Hinkrau. Tina nida hinkrau. Depois da quarta classe. Depois da quarta classe, hinkrau. Depois hau ni cunhada, Dr. Rosa Maihos Portugal, den, epa, você foi a escola lá. Neba hau moça não é. Wakar escola e liceu, lá é vitira. Qualquer coisa. Mai escola liceu escola liceu dia depois Francisco Machado né mas a minha escola é técnica técnica agora é a universidade parlamento né hoje né a minha escola aqui né técnica industrial professor Silva Cunha né how tina ni de né ba how não saída de dia pro ne bom how continua e how lá não sente contente how rasik ba olha o padre sira e seminário dari depois padre e na ba sira how ba moço e na ba how ne colega sira be esse o colégio né ei pois como vai lá how mai colhe o padre então mais momento padre se uma creditória momento ne ba padre Filgueira sira to omai tamba padre net mai troca padre Albino Ferreira sa nebe padre Filgueira sto 70 né au tama 70 nebe how então malo padre diretor espiritual padre momento padre João Cabral nebe how qual o padre João Cabral oh filho anda pronto né sai de terra qual o tien sira telefone mai padre Cunha ia motail no momento né padre Cunha urus how pronto o insama tama seminário né hamos laten depois telefone ba padre Sir Suai amo Rinaldo amo quintão ine ba pronto padre quintão timorense quintão timor padre Tavares Nemão nia sira bolo how ne pai ho mai pronto fuso sira dem pronto conforme nia cartama na pronto amo Isso filho falamos buat início amo a cara tama luli seminário depois buat determinante né tambah amo hari model Maurício ne luxury ya
tempo ne bane única ou hanesan unha oriente. Kata hahu moris nanestel. Ou amo hahu firme iha decisão dane ida marcante livne maka quando amo liu si Colégio Infante Sagres. Sim, Colégio Infante Sagres vai hira a mi reza terço, né? Reza terço lor lili e fulan maio nilano. Reza terço ita batau iPhone-an, ia na infeto ni ainghong, depois ia neva ita canta, depois musuh inspiração. Depois harebe uluk livro on catequese ne uluk nene ba escola primária nene ia neba ia gambar padre ne okar saya ne sene am au hare gotine hare Jesus ne figura hare sacramento basirne profeta sirne tare mosu. Agora amo ho gambar sirne inspira te teves spele cara atu saya. Agora hoje amo de hentama ia seminário em 1970. Sim. Ia dar formação tinangueira. Formação ia na tinan nen. Ia dar nesse seminário menor. Tinan lima. Nesse seminário menor. Depois buat nebe sai determinante halo amo continua firme ia amo ni vocação seminarista formação preparação hierarquia. Ida nebe maka hela amo senti hansa formação ia dar ne buat ser maka amo senti hela ba amo para depois ela amo foi decisão sempre firme. Hanya vocação ne nessa marcante teves maki colégio mal. Sim, a formação ia dar ne formação dar ne nessa aumenta hanya conhecimento, aumenta tan hanya be fiernian ia conhecimento ia fiernian ho conhecimento ciência nian e depois ho formação de humana nebe que padre sira fone depois ho leituras do livro buat sair sirne ne ho idane ni sambe hal ho nembe fierne metin liutan e decidido ba oi depois oi sama kan pronto sai na ilulik dia gitu. Ani sai primeiro hal ni princípio makne. Sai serane dia dia. Depois sai na ilulik dia gitu. Depois da formação ni leten. Seminário menor ni ya dare. Hanessa seminário maior amusira. Ba Indonesia ou ba Macau ou ba Portugal. Ya período itu. Ia neba. Ami quinto ano hutu tia. Turlos sexto ne pronto ami bispo haruka ona sai bali urka ida ne va sexto sétimo lá mas bem conforme professor sir ne be preparado ne va ato for sexto sétimo então pronto for lá mas bem momento ne va ia 75 74 ne ami hoto on quinto ano ami ne grupo ne malai damos malai zeramos is tropa ida tama ian Hamutuk ho ami colega ho ami nia ema português bispo haruka tia nia ba bispo donze ba tia Portugal tama bispo plano nene donze da Costa Nunes donze Joaquim Ribeiro Joaquim Ribeiro nia ia plano ona haruka ami atau ba seminário sirene ke basic ni ia Filipina ka ia Indonesia sir se estuda nebe tahan ami tinan idatan 65 ia Timor ia Timor 75 ami estuda sexto sétimo ano ia estuda ia leten am mai halo exame sexto sétimo ano ia liceu. Ok. Depois de amo a formação seminário maior em Halen. O tema pronto vai hira funu tama com a golpe ne tama pronto ami ia soibada neba depois ia setembro 11 de agosto rebenta golpe ia dili depois ami ia soibada depois ami ba vikeke ami ba usul ami ba fatumaka pronto to ia fatumaka era para ia ba Austrália evacua ba Austrália mas be
momentum neba amila zadi ba evacuate taba ia problem rumah forças fretlinian to ia ba pronto ami hela ia ba depois comandante sira líder sira de fretlinian Rosério, Sr. Vicente Reis, depois Cláudio Cirneli ia ba dan ami lalika sai ona abang bairo ukun ane preciso padre sira ine nebe sira den lalika saitan ona itu ukun ane am preciso ine Pois formação seminário maior itu lá ami fila fali depois fratelli domina tia parte hirak nebane domin timor tia pronto mai fali dili i sirane be kelor saanianne bispo dehan emi feris lai anesan ba ide idakne umalai wa hira ami saida tia mak bolu fila fale samba dol sir mai fale hode haru ke ba seminar mayor I amu sira momento de haru ka amu sira ba seminar mayor yan iya Indonesia ami ia tinan 1977 am bispo momento am vigário geral Don Martino Lopes nia ba percorre Indonesia to hotu buka seminário anda ba mai Flores pronto Flores nema mais ou menos basically itu pronto nebe haruka ami ba Flores ya 77 dunia amu nia formação seminar maior toma que Flores iya Flores ok amu nia formação seminar maior toma que Flores filosofia teologia iya neba hotkes depois de formação em Flores amu sim ordenação em Satina how sei nene Oras dia mai descansa ia 80 mai descansa 69 mai descansa dia tinan ida tracing ini depois fila fali ba continua ane estuda filosofia o teologia niento 87 janeiro 87 ordena diácono depois fula outubro 87 ordena nailolik iha mutael então organização diaconado organização sacerdotal e hotu ia tinan nabe hanesan ia tinan hanesan ordena diaconado iha seminário maior Rita Piret bispo do Querubim depois ordenação nailolik nian iha Dile Motael ia 11 de outubro 1987. Hoje sama kamu experimenta badahulu experiência moris nesan nailulik nian. Ia periode de nabe tabela dehan ia periode de foi makliu tinambal nilaran ia situação funo ga situação bem maquilhada ia situação funo mas amo experimenta badala uluk moris nessa nailulik nian ya tempo na how moris nessa nailulik ane preparação ne pronto sai no princípio nai sai nailulik ida tiak serviço a serana sira ida nedit ya amo experimenta loron sira dahuluk no insa loron sira dahuluk si amunya orensanya pronto ita sente ba katak ya ita nailulik ona agora sente contente homos peso bot ida ne beke agora ia ita nelete mas ita la sente peso ne tamba ita se jovem hela pronto ita karak sai nailulik ita karak sai ba ajuda evangelização ihne ia timor ne akhlak en Jesus Cristo ia timor ne doni ita sente contente hela dit iya buat nabe amo dihandra karak nabe bot atau klakin habelar Cristo ni dia mensagem ia timor la senti todan senti contente né moris ndar na lulikida ia ita bot minha relação nessa na lulikida propriamente ho saranisira tem que hari relação do insa buat nabe ita bot kokot ya hari hani sampai hari bahau pronto
Moris tuir Jesus ni exemplo. Pronto. Sai bibi atan dia kira. Nebe katak? Sai bibi atan dia kira ba serani sira. Pronto. Ita tolong sira tuir ita nebele. Foi acompanha sira. Buat nebeke ita bele pronto hanorin sira orientat moris tuir los evangelio ni. Humos iha sai padre dia pronto tinan ida iha seminar lahani Tinan dane ho seminarista sira relação barcliu ho seminarista sira pronto iha neva sai ida dia pronto tinan ida neva tuir mai iha 88 nene 80 fins 88 pronto ambispo belo dom belo haru kahau ba ainaro agora ba paróquia ainaro pronto hau nunca diri ane sembe gere paro saída nem mas ho vontade de boa vontade de força vontade atau to ihana ba hal serviço buat nebe kau ba hatene depois to ihana ba pronto ho aprende saída uncama gere paróquia ne pronto hau suba catequista sira ihana ba mestre sira nebe ke hau ba troca amo domingo sequeira hau ba pronto agora ini hanorin hau buat nebe kau latene kono bakar to buat saída sira hau aprende ho ini ho de aprende tiam kau bele oriente oh namu tem buat tidak nebe hau hanoin katak ne fundamental hau hakara kamu atau haklian dane amu dehan compreende amo ne virana sana lulu ki ha momento ne ba oras ne claro na fatin abi ha tempo ser na bana den tulun masira tulun timor wan sira sarani sira ia situação ne sira passa ia moris ne sira halau da então seita kole ia contexto ida ne yang kata amo ne tempo ida na bana ida amo tulun sira ne ia los periodi ne timor wan sira moris ali luta ida ia kara kida namos ia sforço bandinya moris nebe maknia tenki halau ia ambiente de hansana bani muito ne amo coco tu compreende ser ne situação no ajuda ser ne situação ne situação nebe que laos de tirnian quer dizer situação geral né agora hakara kalakoi ita ia situação ida ne larang o insamak ita bele ia situação ilaran ita bele for resposta nebe positivo e hosi parte doutrina niam pronto ita orienta sira moris tuir doutrina lolos e mos hansen situação política e tempo na Bahia Indonésia ukurs ia funu ne larang be pronto ita o insamak Indonésia konaba ne sambe ita haklake evangelho haklake fiar basira dan prinsipio tuir prinsipio Pancasila niambe maromak buat hotu nileten entah buat idane ba ita la susar ida sira la halo dificuldade ba saida mas dificuldade ma kona ba politika nia ita kona ba politika ma kita la bela saida mas be sarani sira ne pronto momento ne ba sarani oi ne terus perseguido balu ne bege família e se ia ailaran se funularan balu saida pronto sira mai ho problema idane o insama kita tulun sira atau passa situação de dia ou ita o insama hira ia problemas bo truma ita tem que ba comandantes Indonésia sira ne atau buat hira ne resolve di dia ita ne saída princípio hone princípio makne ponto tanto ia situação ia melintrones lar o insama kita hati ita for resposta e emane label o di mano nessa hau o comandante sira Indonésia nian ada pun amine akar buat ide dia tulun malu hadomi malu atete lia los nebe nisan bapa sira waihira emi la halo los
halo ne sampai tortura ka naran oho arbiru ka sa ida ne ami dia nela los. Iya amu kolierun hansane. Hau kolia ba komandante ba momento ne ba general mai hasoro malo general ia Indonesia Komando Supremo ia dili ia korel. Sama mai tambah sa. Amu mai tambah. Hau mai atu complemento dialogo mai tambah. Dialogo Purazan rumah. Katak ya iha hau ni are ne ba i momento iha are ai narunia ne situação ne que difícil te teves tensão te teves ne ba mai complementa nia omos book convida nia atu ba kolia iha hau ni escola nebe pronto saída Indonesia nia ba karak magne mai ena o isamak alumni sira mos tem que hatene buat idane nebe hodinune pronto ita be bawa relação ne queria bawa relação robot sira hodinune buat rumah nebe ke iha base ne la ladun di ak rumah karak ita kuali robot sira ibo sira hadiah tambah ita karak intensamente dia ita kuali la mete iha politika mai be ita karak hadiah mas amu difícil kita compreende entre meta política karak hadiah hal separação entre buat ruane iha realidade ne samu kontane amu zero buat ne insa mas zero buat ne pronto ita o insama iha na bane ita makatene zero det importante atau ita bel consegue buat rumah ita precisa relação dia ko emasir nebeke ia poder i o insama ia poder ne ita ho ki iksirane ho ita ne povo nebe simples ne kar luta wa ukun ane o insama ita kuali hosira bele zere buat ita ne atau ita mos la nega itane prinsipio ba luta ukun anian la nega itane direito homos ita karak ane senudar padre nebe ke serviço ba ema hotu ba ita ne serani timor sira homos ema misal Indonesia sira nemos balu serani balu saida maibe ita relação humano nene ita tem que dia kodi bele diálogo neve hau sempre dehan punto apa sira imi maine emas iha nene ema proclamazione nini independencia amore hande hau dihande ema proclamo nini independencia atau convence ema sirne atau integra ho emi ne preciso consciencialização ini la bele hanesam obriga o la bele hanesam be hobe torturas ema revolte litan ne hau bahau pronto abang bairua povo na karak ukun anmoso bahau sir amina lo disirna serviço na fatin ho ba pasir hanesam agora continua ho Indonesia mas ami serviço na fatin ba povo ne ami akarak buat idan ne beketia mas idan ema kau hatete sira au kerjera amu iha momento ne ba ita kule iha la contesti do hende han compreende amu ni morisan sanai rulik sabele tulun sarani sira ko ou seja tulun timarwan sira iha sira ni situação ne maka sira pasel ada asa amu hati tanda dauk maine kerja ne maioria acontece iha para kainaro wa ira amu bahen ba maka amu be concretiza ka moris concreto lidamnya na vida sacerdote nian iha ligação ho sarani sirane iha haku iha ainar na ba le duni hau bela dehan kala o amu rasik bela firma dehan kata hahu sineba mak amu participa de modo mais ativo litan iha onsa timoruan sirat bela hetan sirne ukunan ou antes ne amu iha tiana participação ba luta ukunan liu husi papel na baham halau hana sanai dulik. Mas antes ida nene ami ya sebuat ukun ane hoto akarak ukun ida behane sam fini ukun ane yang akarak desejo atau ukun ane akarak ukun ane de prinsipio kedas hane sam hosi ahuni bet karam ne honi família tomak ne
Fratelli. Mas bem, agora, atu saída, eu sempre bater tahun de família, pronto, a mim lá é partido. A mim não seminarista, lá é partido. Igreja, moço, abang bairro, mak sai padre, moço, a mim lá é partido. A mim serviço vai me outro. Mas bem, Hawa tu sudah kan, amu hati dari família toma Fratelli namu, hawa tu sudah pronto. Olha, sada amu betul amu esclarecer ne betul. Dan how a mim antes tambah ia seminário pronto. Ita label tama partido ida kalai. Ba abang bairro sai padre carga pronto ita serviço vai me outro. Ia na fatin serak prinsip ne be amu dengan ukunan, depois halus amos ami serviço na fatin ba sada. Ne ba Indonesia moço, ba comandante sira moço, hau hatete nesse ne dalam rumah hau quando satiado ona, hau ia ainaru ne ba hatete ba administrador administrador ho sirnen saída ne comandante sirne hau de senhores Timor hatete ukun ane buat salah rumah. Ita buat sir uluk akar ukun ane si Belanda. Agor Timor akar ukun ane buat salah rumah. Tande hatete ukun ane ini oho ne los kelan ane los. Ita pronto. Ini akar povo ne akar tama iya Indonesia Hamutuk ho Indonesia. Pronto ini ke hamas povo ne. La belle tortura fale, la belle haloteiros fale, nessa ne ema coi. Pronto, buat tuhin haudihan kata kamu partisipa aktiva luta ba luta inde ba kunanian ya inar aku hausa inar. Ami hanaran kodi grum? Hau ne kodi gune alla saida mesau quando saida ne hau haker buat rumah ne hau taudet cruz. Berlehen nama kodi kamu ni. Kodi ini cruz. Cruz. E depois, e não vou sama kamu, faham ini kenal, ida be, naik lulik ni ya pastoral sih, namun sih clandestin. Tambah hansada kamu konten itu berlehen clandestin dah dia na. Amu itaman ni ya ready, clandestin dah dia. Amu boleh explicar buat dia ni. Ne tambah ihane bane começa clandestino ne começa makaas. Yo ho manunu ni da ka Arnaldo. Ni agora laten nia começa lori be informação sirane mai, informação secreta sirane mai e onde sama que nia halo serviço be clandestino ne depois ia neba e sira be saída ne moço pronto começa o hau dia mal depois ami começa o insama forma buat estratégia mas antes ida ne hau ia ami ia seminário maior hau sei seminarista ne hau livro hau sosa livro inteligências ne tanto CIA nian tanto KGB nian tanto Mossad nian hau ia volume sirne hau Mossad ni komplit nebe hau Sos tamo Timor, tamo hakara aprendo batru tamo Timor ou tamo sosa por conhecimento e romos hakara o insama kita ia Timor ne ajuda ita nian saita tamba ita ia Timor ne ita sente kata ema intelektual ne kurang momento ia funune intelektual kurang se ita hare fali ba rai selu ema ne matene barak ona ia rai selu ne funo inselu mai be ia ne ita hare kata ita preciso ita ne beke Timor one ne beke ia ne pronto princípio da luta ne den kata ita rona princípio da luta pronto wan hier Timor one ida se morzi rai ne se reclama na fatin ne direito de autodeterminação e independência. Uluk amo hau ni pergunta dohen. Amo ia serviço pastoral ni não se ia serviço clandestino dan. Amo combina de truane hamutuka ou propriamente serviço pastoral ni ne sobressai na fatin ni amo ni atividade que amo ni moris lor ni ai na ro
ne ruane la Hamutuk pastoral sobersai. Ia fatin sini pastoral sobersai. I pronto ne kata pode ser maromak ne plano ida hau masuk saida hau buat sirne sempre hau kalau maromak kalau ita servisu iha fatin ne bede iha tempo saida de ia momento saida de ia ne ba hasor malu ho problema sira politika ni yang problema sira pastolan dalam rumah ia ne ba pronto ita fo solução ida ne pronto ita fo kedas ida ne saida pastoral ni la ohne sanne i clandestine ne mai pronto ita buat kiek pronto ita kahuru tu de larang kahuru tu ia larang ita la buat ne dia kela la ia contradição tu ia parte pastoralnya de realização profunda ou compreensão específica de quando vamos na vida sacerdotal, claro, realização mais concreta, né? Claro, de lá separamos se luta ida né, com o povo nemos. Aí a parte pastoral né, no momento amo ia inaru né, ansong enden sobresaiu né, atividade ser no behalo mo sabe. Ne nesan ia neba pronto, hau mesak momento neba hau mesak. Dalam frater sira ba ajuda frater top sira pas orientação pastoral ni neba hau. Deve hau mesak pronto, hanesan single fighter. Ba visita estação sirne, ba estação momento neba hau começa simona estação atudo. Mai tama fali ai naru tamba administrativamente atudo uluk sametia depois mai fali ai naru halo parte conselho ai naru nian. Neva pronto rola ia 91 pronto passa mai ai naru. Neva hau ba visita sezirne aproveita ia neva ita ativa sarani sira sarani ka orienta ka benia buat saya di sirne hotu i momentos debe que ita ba visita sirne tanto ia suruh krai ka ia casa ka ia fatni sirne ne pronto kalan ita darlia conversa o katua sirne começa darlia tu saya da duturine ni an handor duturine hotu balu tanto tama da buat sirne timornia ne pronto ita dadalia nesane o insama kita fo dalam pamalu tambah ita iha conhecimento geral nessa ohene nessa kona babe saidania ne clandestinidade nian saidania pronto ita iha conhecimento geral ti ono kona babe inteligência sira nessa moça ka tanto livro sirne amule livro sirne bekle CIA ni ka KGB ni ka revolução Iran yang ka o Palestiniano sirne Arafat sirne be tatika sirne o sama ita combina buat sirne bele la ne dun no princípio pastoral ho transitindade am halo la Hamutuk how le livro ida usi Sr. Domingos Souza ni how karakus ida ne ba e livro ne how le den kata kamu sira mak organiza hodi lori Sr. Sanana sai usi ainaru mai dili los amu bele hatofal o insama que organiza prepara o tirakne amu conta det ami rona det e depois no fim amu Sr. Sanana bel to yadili ne momento ne ba nesan ne hau ia ne ba nesan facilitator itu agora organização atau siapa foto katua sama nene ia ne ba ne mai dili ne desculpa molok bahin ba desculpa be antes ne amu ihona kontakto Sr. Sanana no sersilu kareal sanan sedap iya kontakto bebe mas lah hasor malu direito mai be li hosi estafeta sira li rasik hosi be momento ne ba chefe hansif ni Sr. Baltazar Sr. Apolinari ni polisi Apolinari Polantas atambuan ni be aman nia lihosi be nia make pala hansif nebe lihosi nia sempre contatto sim amo bel continua ida onsama sira nebe nesene grupo sira nebe que saida atau ba foto sanano ne termasuk
Signor Zil man agora katua sanana nembe kunyado ne. Ho Signor Uluk Augusto. servisi tadi. Sire nia direttore tadi kan nia mak troca Signor Florentino. Signor Florentino wakil. Momento ne va pronto. Sirnara Signor Augusto maksaba. E depois iha ainaro equipa be clandestina. Rede clandestina. Rede clandestina niene pronto sempre liga ho kala sempre informa buat saya di sini. Mai hau be pronto o insama kami orienta malu. O insama kami depois kona ba sira Signor Gilman. Sira to ihane ba toba ia parokia. Sira biasa toba ia parokia. Depois Signor Gilman mo sirne momento na sira ia etade CRS be pronto ajuda dada peka buat saya di sini sir lo correcto media neto ini bah ade sira apresenta plano itu mai foto ketua sanana ne ade pronto ne Signor Geronimo Matebiano na uluk de nia mas tama parlamento hotu membro parlamento Oras de Matebiano susorongnya nia mak subar Signor ketuas membuat sanana coba dia neba kintang sira maksuba dia neba pronto nia mai atau sama kami atur buat tidak ne atau katuas niambe sai ne ho minutos ho be horas sai de sirne na ami estuda ho ti oma ho di nune tempo ida ne be ke pas ne net ne ema label discover nisan kaya Signor Gilman sir bato bayan ba ho kareta ida ho kareta roki ida sinar tola kulsaun de kulsaun balo hela ia pe colégio madre sirnian foi how e lokoraik ne kedas ami sukat kedas distancia o si residencia bato obe atau dalam ne be ke katuas mai sai hosi subar fatin mai to ihne ba mais ou menos 5 minutos sukat buat saya di sini ho. Mentene sio karela sana guzma sugar saya sur kraika mai basic ona soros. Iya basic soro. Iya soros. Nebe momento neba hawate de sio Geronimo punto. Depois sukat moso la ho sibe itane uma sikat tuas toma ba ne mai ia be estrada ne mota mau male ne tem que suka tudo que eras. Nebe niamos sukat la aus saya nesane ba mais ou menos nia saída tia ona nebe ami combina horas ona. Horas nesane. Sai tu kira momento ne. Horas na ton lo sai tu kira. Tuk lima hoban tukunen uluk nian ne 6 tuk lima ka. Tuk lima. Tambah tuk lima ne tukulima ne começa a dere sino ne ema zaga sirabe tentar sirabe zaga e pos sirne ne que lili kota ne sira fila faliba atutoba então povo siramos lori mercado sasan mercado ne ba ia duni momento hansane mak bele sai per la livre momento hanesane mak pronto katuas mai nebe ema saída moço tentar siramos ba ona katuas mo sai ema povo mo sai ona ba bazar nebe ema la desconfia e momento ne realize dun hansane e consegue mai to katua momento ne ba la depois hau husu tuir fale kata katuas to uluk tuan minuto ida ka ruah hanisane depois kareta tumba pronto loke ornamentan os kotukne katuas tama ba tau ia kulsang praik pronto depois to ia be pos sirene sir hatun hoto vidro pronto sim neve foto lima pronto mas momento quando sira sai amo sentir mate que lo hal no fato oração acompanha sabe acompanha sempre oração quando rona de katak to dili amo sentir rona to dili ona ami sai do ami sen
sente va pronto peso idane beke sa idane ami hane serlegane. Sì, dia kamu. Leva hawa mene fale padre kunya sire hane ma ita bot sira mata ami agora am dada isu tuan. Sì, amo aku kan itu filafalba vidane claro clandestinidade amo se continua na fati tiravatene depois de maito ia caritas di limo se continua na fati. Orasnya dadang amo halo servisu ia Hospital Nasional Giri Varadares nomos ia comarca Hanesang Kapelau. Usa amo moris ia kenarit nebe makam hal dadang. No hau ni prinsipio ne sempre idane. Hau halo buat nebe tuir hau ni bele, hau ni kapasitas toma, hau ni saudi, hau ni bit, hau ni matene, hau fotomak. Depois sempre ia igreja ni okus, orientação igreja ni okus. Idane makam prinsipio. Ia oras ne hal service ne dia kela. Senti contente, senti contente, realizável a muni morsan sa. Bahau baik kok. Tuir hau ni bele sa ina. Ahatete ono ambispo dian kata kia agora preciso ba kapelau ne hospital nian kita ko comarca nian be kadeia nian me ambispo dan tempat itu susah tetap saya dan mulai begitu konfirm. Halo Disponível na fati bahau pronto rumah kereta tebar saya agora kereta estado nian ni bahau saya kereta rumah falha saya dan ni pronto itu. Service lá na fati. Serviço lá na fatin, emi fo careta ida maika o hau lá almost ba na fatin, mas ne quando lá pronto, ne ritmo serviço ne sim. Amo fuenda da kamu simu con decoração da nebe mai si Papa Francisco rasi. Hanesan reconhecimento ida ba serviço nebe am halo ya kereda. Amo sinto insa wai hira simu con decoração da nebe si Papa Francisco. Vamos buat idane pronto. Hau sente contente sente reconhecido buat idane. Nes hau latene buat onsa hau simu hau selatene. Tambah hau ni prinsipnya service for antor. Hanesan São Paulo pronto. Enquanto hau semoris anu dar emisrani akhlak Jesus Cristo. Mas idane katak sada katak pronto, líder máximo credo nian o Cristo nessa celo que o mundo reconhecemos no serviço e dane encoraja liutan amo ka halu sai amo ni moris nessa. Bahau encoraja liutan e anesambe encoraja homos anesambe responsabilidade idane beke anesambe líder máximo igreja nian deposita mai atapuan aune. Ia igreja igreja lokal dan ini okos. Ne pronto serviço evangelho ne itu tem sampai todos os princípios evangélicos. Medalha ne nara seram. Medalha ne pontificio pro ecclesia pro pontificio. Pro ecclesia pro pontificio. Asamu dia nasa senti encoraja e sente responsabilidade makasa ni sana kenar ida nebe tulai ihau kawas atau halo di akliutan fo hanian bitom dedikação ida ne bakreda e nomos Timor Leste iya ba nasang iya munia moris ne iya nação ida ne igreja ela ia nação ida ne tanto servir creda é servimos nação povo Timor Leste tambah nação ida ne se ita la fo contribuição ituan ita la fo contribuição ita ide la fo contribuição ba nação ida ne dia ne quando nação ida ne mono ka saida ita hototo makterus ne nun buat nebe kita bele fo sira nebe ke ukun ne pronto rona pronto la rona mos pronto buat nebe kita fo agradeço barco ba muni presença de faia muni story moris ne studio Zemen ami desejo ba mu
vida nebe narok na fatin, moris nebe testemunho fiel con o Cristo yang continua na fatin, e daletan bon sucesso baamu ya mune vida nudar nailulik, nomo sendar cidadão nebe continua contribuir pa timor linia moris. Al telespectador sirhotu, tobanarete tesormutu ki ha programa Oras ida, by the Samanian, ita se sormal faletem seluko programa nebe hanesan, homaromak, liatu. apelo à unidade do povo de Timor-Leste.